uthi niyongifonela mhlawumbe uthatha umzali umuzwe ethi ayi seniyosibiza mesethule sesomngcwaba kuphela esoyisa sinjayo sesoyingcwaba akona amagama akhe somzali lokho kodwa ngoba usuke eseciyekile naye esekhathele manje uyabona ukuthi if kunomuntu okhuluma kanjalo enganeni eyizala how much more ngayizala wena ungayizali uqinisile kona ngiyayizwa lento eshoyo kuyibona vele manje ungasixoxela ukuthi ukhule kanjani ngoba ngicathi yona into ezosisiza le ukhuluma umuntu onjani mina ngikhuluma umuntu ohluphayo bese ngeke ngiqamba manga ngikhuluma umuntu ohluphayo mina kodwa futhi lami into eyenza lokho ngoba babami ngangamazi yabo njengoba babami ngangamazi indaba mengizwa kuthiwa iyonakala ekuthenini ngiyofakwa isiphandla endaweni erongi njengoba ngangibuza uma ukuthi ubaba wami ongizalayo kahle kahle mina uphi ubaba wami ongizalayo yabo anse ngayithola lapho kwathiwa ngiyovusa uma wami ongizalayo ngiyomvusa emathuneni ngibuze yena ukuthi ubaba wami uphi yabo phela uqala kwami ukuhlupha kwasuka lapho ekuthenini ngiyofakwa isiphandla endaweni erongi ngashisela impepho endaweni erongi yila ngaqala khona ukuhlupha ngempela la ushisela khona impepho ikephi kwabani ikamdadane khona ikamdadane isibongo sakhona kulowo muzi angazi nokuthi sihlobene kanjani ngoba ngisho kwathiwi kababa wami lapho kodwa ngitshela ukuthi ngizokutshela nje iqiniso ngalelo langa la bengenzelile leso siphandla uzobona ukuthi into engekho right kwayiyona leyo khona kuloyo muzi loyo ngantshontsha ifoni khona la ngifaka khona isiphandla kusho ngizolungisela inkingi izinto kodwa ngitshela ukuthi ngantshontsha ifoni khona same day uzobona ukuthi ngawona intela kusukela lapho ngahlupha nje from ngaleso sikhathi nje ngihlupha nje nasekhaya ngihlupha ngibuye ebusuku ngenza lokhu ngaphunyuka nakomunye umama efuna ungithwebula wazotshela uma ukuthi hey bekufanele ngabe ngithwetshuliwe mina ngibuye kanjani lo muntu esudlala ekhaya yona le ndaba yokuthwetshula yenziwa kanjani ukuze nomunye mhlawumbe ezoqaphela phela wena lo mama lo gogo lo wakamakhelwane wayezotshela uma esicha lo muntu udlala ekhaya shame uyanisiza qhubekani nodla ningawuyeki yabo abuza uma hawu nangobani usho kanjalo athi ukuthi umbali bengafanele abuye namhlanje ekhaya bekufanele bekusuku lakhe lokuthi awuthwetshula namhlanje hawu indaba engakuyithathaphi yabo ambuzo uthi kanti laba abanye bona abathwetshula ubani bona yabo kubuza yena lo gogo lo ubuza uma uthi kanti laba abanye bona sebethwetshuliwe la endaweni bathwetshula ubani bona kanti vele uyena owenza zonke lezi zinto yabo ngebhadi-ke naye-ke into uzohamba shoneke shuthi wangishoyeba-ke shuthi ngaleso sikhathi kwangenzeka-ke shuthi ngoba noma wehleze shofethi angingayi kuloya muzi loya ngoba awukho right kuthanda kodwa ukuthi phakela nokudla ini phela wena uthi umuntu omdala uyamhlonipha uvuma umuntu akuthume akucelele wacele uvume kanti umuntu uyazi ukuthi yena ufeze inkanuko zakhe ngawe wena wazi so impilo yakho ngoba imoshakele futhi imoshwa abantu ngisho ngithi imoshwa abantu mina umona vele akukho okunye umona umuntu akubona ukhula right ungenankinga uhlakaniphile nasesikoleni ngoba noma wezama abantu kusame ngigqokisa wenza konke ngoba isikhala sokuthi akangizali wezama ukusifihle ukuthi abanye abantu bangasiboni ngale ndlela ukuthi kwayikhona lokuthi ngize ngazi ukuthi akuyena uma wami lo uyena lo gogo lo owangitshela wathi uyazi ukuthi akuyena uma wakho lo uma wakho washiya umncane wena uma wakho kade washona ashiya umncane obubaze baxabana futhi noma naye lo gogo futhi lo wethu yangiswebula baxabaniswa yona umtshelelani umbali ukuthi angiyena uma wakhe because mina bengazi ukuthi umbali ngithuleleni ngoba ngamtsheli ngimlinde ukuthi akhule and then ngikwazi ukuthi ngimtshele kahle sengimbona ukuthi usekhulile yabo wena umtshelela ukuthi akube njani ngoba esamncane esamngaka kwaqala lapho kwagxila leyo nto ke emqondweni nami ngoba ngishengithethisha ngishaya bese kunalowo nje ukuthi ngizothi ngoba vele awungizali ingakho nje ungishaya ngoba vele awungizali and lento ayikho right akukho right leyo nto umuntu ngisho ngakuthiwa usisi wakho noma umama noma anti wakho noma ugogo umuntu makuyena okuzala okwazi ukuthi kufanele kube khona something eswini ukwazi ukugqokisa kusuka kumzali wakho loyo yabo so abanye abasemakhaya nkosami ngiyacela bandla ningayibhemi bakithi insango noma uyibhema leyo nsango yakho ungalokothi ubheme
insango into yomuntu oyifica isigoqiwe ungayazi ukuthi akumele bayibheme kwayona ngoba kwayona nje futhi ngoba ayikho right kwayona kuwe sike futhi uzofika isigoqiwe uqhamusa uthi ongishayisa amabili ucela lo thuphuli uma lo ngesikhathi iziphi izinto othi wayezenza wena ezazenza manje nawe ugcina ungasamthandi ngoba kodwa manje ukhuluma ukuthi yena ukhuluma ngomlomo amagama nje lawa bewakhuluma ngomlomo yabona ngiyamncamela umuntu mina umuntu okushayayo nginomuntu okushaya ngomlomo umuntu akhuluma ngomlomo ukhipha amagama abhlungu and egcineni ngisho nokudla la ekhaya uyakukhulumela ukuthi ukudla kwakhe kuthengwa wena ngisho ngithi ngipheka iparisha kwalo shukela wami uthengwe mina impuphu yami yabo nje yonke lento hambe usebenza uthengela ni asifihlela ukudla emakameleni akukhipha ukudla ngoba sekubolile seyokulahla sikhona la ekhaya ngoba nakhethi vela nginizala kuzona ingane zami yini le kanti muphi futhi lo bekuyena obekuthengela izinto cha phela ngisiloko uyekwenza ngingakagangi lokho ngingakahluphi phela wonke lamagama wakhiphe ngoba kade sengihlupha shuthi wecikwa yikona futhi sengiyahlupha shuthi yabo ngoba ngase ngibuya kuloya sengifakile sasiphatha cha ngimna ngiblema kulawa abangifaka isiphandla indaba yasuka esiphandleni lesengafakwa sona isiphandla iswrong sasemzini orong iyona into enza ukuthi ngize ngihluphe ngiblame ngingasho ngithi futhi ngiblema yena uma ngingamblema ngoba uyena wangithatha wangisa lapha wathi sekhaya lapha yabo wathi ka baba mina lo baba ngazanga nje ngempela ngoba kuze kube manje mina ubaba mongizalayo angimazi. What if u-anti wakho lo yamazi ukuthi yena uyikhona lapha yena abazange nje kodwa baze bafuna ukungitshela iqiniso kusizani ke ngoba mhlawumbe ngihlezi ngisho mhlawumbe kuyimanje mhlawumbe umuntu enginokuhlangana naye ngokuthi angimazi ngisho esombeni ngcono ngisho uma ngoba uma wami ngiyamazi esombeni osibambe unokungikhombisa kuthiwa nangu uma esombeni ngiyamazi kunalo ngingamazi noma uyaphila noma kade ashona naye noma kanjani mina ngisala nasiphi isombe lapho. Okay, useyidakamizweni manje usemgaqweni nithola nabantu abagcina sebedayisa umzimba uze nikwazi ukuthi nithole imali ukuthi nikwazi ukuthi nibheme lokho kwenzeka kanjani? Nje uzuqalekile qhamuka umuntu angithi ngoba ngomuntu esifazane aqhamuka umuntu akusukele nje angene ngale lapha like akubize nje ngale abangeni lapha abayazi phela kama bhubesi lapha akuhlali nombani lapha mhlawumbe like uyayihambela njengoba mhlawumbe uhamba la St George yabo mhlawumbe aqhamuka umuntu mhlawumbe akusayile akushayela mhlawumbe ama-sign yabo njengoba kushayela ama-sign hawu uzoku-attenda nawe um-attend okay sharp uthini mfethu sizihamba ngicela ungisize ngento yokuthi ngizokunikeza into engaka mhlawumbe ngizokunikeza mhlawumbe 50 rand yabo usho ukuthi uvela kusukele nje ngisazongena lapha ku-street nje yes usho ukuthi engasukela nje intombazane nje hello professor njengokushela intombazane nje nawe ngithi nawe ungabushela intombazane uyayisukela intombazane ihambela angithi into kanjalo but angithi yabona mangishela ngibe nje nesizotha nawe uyashisa kuphela lapho sokushela noma ngabe ngithunywe izinkanuko kodwa nje angiveli nje ngisuke ngiqonde ngqo epointini imake omunye kuyenzeka aqambe lamanga athi uyakuthanda kanti hayi ngoba ekuthanda wenzela ukuthi athole uchance ukuthi akwazi ukuthi akhulume lento afuna ukuyikhuluma yabo mhlambe omunye aqambela amanga mhlambe awulambile kuthenga into ozoyidla yabo okay mukwa athenda wasondela eduze wakho siyaqala useyalibeka kudaba lakho ukuthi mfethu yazi kahle cela ungisiza ngento yokuthi yabo ngizokunikeza imali engaka mfethu ngiyacela mhlambe sohamba siyobhuka lapha endaweni yokuthi yabo ngikunikeza into engaka nawe ungisiza ngento yokuthi yabo siqala kanjalo so na ukwazi uye nje emaposini lapha khona kwaziwa ukuthi la yasetshenzwa cha ngiqamba amanga nkosiyami so niphantangane ukuze ukwazi ukuthi ugcine ubhemele mina hlathi njengoba ngade ngisho ngaseqani ngimna ngiphantela ngamathini ngikholekthela amakani namabhodlela gologo wabhiya namathini ya imali ukuthi ngibheme iyaphuma lapha mhlawumbe uwenza malini ngosuku phela ngoba into siyayikala ngithi into yakala ubeka esikaleni isikale eshoyo ukuthi angakanani isindo sayo mhlambe let's say mhlambe kushawa 2 yazi 2 kilo umalini leyo 2 kilo mhlambe 14 rand ikilo lo mali manje kilo selo 14 rand kona manje ngicabanga 2 kilo ke lo malini lo 28 rand lo 2 kilo lo manje ubhema iphuma lapho iyaphuma iqhuzu lapho uyintombazane ugirl nangu wena usuneqhuzu lakho
Phela iqhuzu ngoba phela ngithi iqhuzu le ngoba phela into esibhema kusibizwa kanjalo phela kuthiwa amaqhuzu. Ngisho khona lokho. So wena ngokucabanga kwakho nansi episode sesiyenzile. Uhlele Lamontville ake sithathe nje ukuthi njengamanje awukho ezidakamizweni. Uyingane eseLamontville njengamanje. Udibana nale episode yakho. Ikhona impact engayenza enganeni eyibukayo. Like nje awube really ungitshela. Mina njengoba mina ngizama ukufundisa abantu ukuze bengagcini bewele ezidakamizweni. Mawuchecka ngokwakho. Lento usuyikhulumile yonke from iqala izibe imanje. Yikho uma izijumpana kuze kufike la. Sikhona isifundo, ikhona impact engayenza leso. Uthi shuthi njengoba mina shuthi njengoba mina ngiphuza utshwala njengoba ngithanda izinto shuthi angiyeke ukuthanda izinto ngoba ngingagcina sengiphokophele engenene ema-drugsini ngoba kusuka lapho vele ukuthanda izinto. No, kunengane njengamanje ekhuzwa umzali wayo. Kungenzeka omunye usowashona ubaba wakhe noma uma wakhe ugadwa uanti, ugadwa umamncane, ugadwe umalume. Umalume unomthetho oqinile. Uma ibhedwe uyayishaya. Zibaleke ingane emakhaya ngalokho. Akumele umuntu uma ebhede ingane phela yabonga lezi akusho ukuthi akumele ukuthi uyishaye kodwa phela kuyadependa ukuthi omunye umzali ushaya kanjani. Omunye uyashaya yabona nje ungangitshela lento mina nginengozi kamama lapha ekhanda ongizalayo. Mina wena unengozi kamama? Nginengozi kamama wami ongizalayo la ekhanda mina. Iyona ke lento eyenza ukuthi ezinye ingane zibaleke kodwa phela futhi Professor uzobale kuyephi? Uzobale kuyephi uzolanda lapho khona iphindi ishilo. Ngizokutshela nginayi into engithatha ngifuna ukuya lapho. Yabona industry manje akufani nakuqala. Yabo manje ngisayivele iduku umuntu angabi nendaba nokuthi uyapi. Yabo athi uzoyibonela no 29. Ngino30 kahle manje. Angithi ukuthi mina nawe seduze shuthi sikhule ngesikhathi esifana mina nawe. Why uthi isikhathi samanje phela ukhule ngalesa sikhathi? Phela sengisho esikhathini sami ukuthi ingane lezi zamanje lezi ezikhula manje vele izona vele isikhathi esiningi vele ezenza ngoba ngisho nalapha emaskani khona ingane ezisele ewungene ezingayazi impilo ezingazange zize zibuze ubumnandi bempilo ziqhamuka nje seyibhema amawunga yabo. Iphutha lakabanjalo. Iphutha lakho umuntu ekugcineni usuku futhi kodwa ngisho ukuthi iphutha lakho umuntu kodwa futhi kuyadependa ukuthi umuntu la suka khona kunjani. Okay. Ake ngibuze njengoba silemqoqondo sinenkinga engafani mfethu. Ake ngibuze njengamanje. If unomuntu ofisa ukukusiza njengamanje. Wena ubona ukuthi indaba yakho uyendlale ngendlela eright ukuthi uthole umuntu ongakwazi ukuthi ubambe umuntu umbukele ekhaya ukuthi akukhiphe la. Ngoba phela mina nginawo amandla okukhipha umuntu ezidakamizweni. Abantu abafonayo ukuthi no ngicela ungixhumanise nalo sisi. Basizakala kanjalo abasizakalayo. Usilinga afonela uZanele Mbokazi. Ukhozi FM. Baningi umancane nolokhu nonombuso ngafu okwabanye bayiyekela bona bahluleka bona phakathi futhi indaba yabo no bayiyekela bona. So wena ucabanga kwakho wena kule episode yami nawe ikulelo zinga ukuthi ngasuka umuntu osekhaya njengamanje afuna ukuthi yena angixhumanise nalo sisi ngoba njengamanje you are pointing fingers. Asikutholile wena nengikutholile bengiyigubhela khona. Isikhona isifundo esenganeni eseLamontville njengamanje engasithola kule episode. Ngisazi ngizophendula ngitsini ke mfethu. Sixoxa kanje indaba. Ufika usho imkhuba yakho. Bese kusho ama consequences. Bese kusho ukuthi ngase ngibhekana nezimage. Waqala uanti wasifihlela ukudla. Ngoba sengiqalile sengihlupha sengibhema sengenza ukuthi sengibuya late ngisho ekhaya. Hayi ukuthi nje vele wena usiqhamukele wena uqhamuka ngama-consequences. Mina ngixoxe ngakuhlanganisa shothi wona. No, wena ukwazi uzusitshele ngeside lakho. Yimi ngize ngakopolota. Ngeside. Ukopoloto yimini. Ngifuna ukubuza ukuthi njengamanje mawuthi kunengane ebukayo eseLamontville. Njengamanje umeli Lamontville la wena manje. Unika ithuba lokuthi ukhulume nezingane zaseLamontville. Ngokucabanga kwakho. Ngokucabanga nje kwakho. Kwanele yini ukukhulumela izingane eziseLamontville njengamanje ezikhulayo, eziqala indaba zezinsanga, eziqala ukuphuza, ezikhuzwayo nezishawayo abazali noma ngabe uyayizala noma ngabe akayizali. Lento wena usuyikhulumile yanele yini ukuthi ingaba isifundo.
umuntu sengaba kuyena sifafasa ukuthi usaza sephe isinqumo mfethu mina kodwa ayikho into engiyenzile mfethu mina ayikho into engiyenzile like ukuthi mhlawumbe ngaze mina ngihluphele nje site lami mfethu ngidinga nje ukuthi ngisizakale ngiphume kulesi silingo bengathola noma imethadone nje mfethu ngikwazi ngahlala ekhaya ngiphuza imethadone ngibe right kamnandi kanjalo nje because ayikho into ethene engiyenzile ngoba ngisho nathi angixoshwanga angizange futhi ngize ngigange ukuthi ngize ngihambe ngayihambela mina yabo so ingakho mhlambe ngingakwazi ukuthi ngize mhlambe una access ephone lapho hlala khona iphone yeah nakodwa mina ngikwena ngoba la isithi mfethu mina ngifuna ukubuka ama episode abantu abake befike la anginayo iphone ke anginayo ngiqamba manje yabo mhla uthola ithuba uze mina ngizokufaka internet cafe ngifike ngikhokhela i-hour ngikubukisa nje episode yodwa it's either yanoma ubani mhlawumbe uzoyi-understand ukuthi lento engani yabona la mfowethu sofundisa abantu la ukuthi bengangena ezidakamizweni azizile uzobhebhezela ukuthi abantu abangene ezidakamizweni ngoba umuthi wena u-anti wayenza ukuthi thina sokudabukela sokubona njengomuntu omubi awusho mthwa wenza abangade bengibize ngibabuze ukuthi lapha umthetho khona ukwenzakalani imibuzo ebuzwayo ikanjani ayikho imibuzo la ufika usixoxele ngokukhula kwakho ukuthi mina ngikhule ngumuntu okanje ngagcina nginongaboni ngasolinye no-anti okuyena owayezalwa nomama ngoba umama wayengasekho esashona sengisele no-anti kuyena ongigadile saba nokushayisana ukuthi mina ngase ngenza izinto ezirong okwabangela nokuthi nomalume agcine manje ecasuka etshela lokuthi no laba bahambe bema kuba akekho umuntu ongenalo kubo waqhuma etsheni akekho umuntu angasuka esho njalo enganeni iphethe kahle akekho umuntu ongasho njalo mina yabo mina ekhaya mina ngoba sizalwa umama ithina bese ngisele nomfowethu omncane usiya sasala sodwa ekhaya ngenxa ukuthi bebesemsebenzini abantu umfowethu omdala nodadewethu omdala imini obehlupha mina ngiyahlupha mina ubuza abantu bakaNongoma indoda ethi uprofessor yakwabheka umthetho hlupha mina ngihluphe kakhulu mina ngehle taxi ngisho ngakhokhile hayi yes abantu abadala bebenginyanya ngalokho bethanda umfowethu omncane ngoba ubengahluphi mina kumele ngibuye lapha ngizokhomba abantu ukuthi bebenginyanya ngisho ukuthi bebenzani kimi akekho umuntu obengithanda mina akekho bengithandwa manje ukuthi ngempela kukhona inkinga ekhona emphakathini kudingeka umuntu onempi khona umuntu odelela lapho ke bekuthiwa khona hayi mfoneleni bengivela lapho ke bekushiwo lapho ukuthi bapha abafana bala ekhaya angeke ngize ngipoint abantu abadala mina umntwana wezwashona mayehlangana nami wayevele enyanye ngendlela eyisimanga ashintsha indlela ayenginyanya ngayo umntwana ngisho indlela umuntu vele nje nqaphe mayibona ukuthi kwenzeka iphutha saze sazohlangana eduze wayevele enqaphe ngoba ngangihlupha kumele mina ngitshela abantu ukuthi umntwana wayenginyanya ekubeni ngazi ukuthi ngangenzani ngeke phela umntwana wayengeke azamthanda umuntu ohluphayo ngikhulele kaZulu mina there's nothing seriously into engangiyenza bathe wrong mhlawumbe noma ebantwini engasekhaya like ukuphuza into eright shothi wawuhlumeza uanti wakho phela ngalento awuyenza akekho umzali othanda ingane ihambe yophuza ihambe yobhema ibuye nensangu intombazane ensangweni nje insangu nentombazane usikhothe nje wentombazane lo like really le episode angazi noma ngiyiposte ngifuna ukuzwa kuwe ngiyiposte izobasiza abantu eLamontville la ukuvela khona uyirepresente kahle eLamontville hayibo ipost because baya professor impilo yaseLamontville bethi fast iyashesha yes angithi njengamanje ke unikwa ithuba lokuthi ishesha injalo kodwa wena uzoba ubatshela ukuthi lenza isebenzi lapho bangaze bakwenze because bazo end up sebe la emgaqweni nabo sebebhema ama drugs kanti akukho right so wena ubona ukuthi kule episode ukwenza ngokwanele lokho ngizoyiposta mina hawo mfethu njengoba ngisho mfethu ungayiposta mfethu ubona ukuthi uyirepresente kahle yona iLamonti izophakamisa ngawe ungayiposta mfethu ngoba ngikhuluma nje ngoba ngiyazi ukuthi mina there's nothing wrong mhlawumbe engayenza komunye umuntu mhlawumbe noma in cha mina bengikhuluma ngami ngento eyenza awukhulume ngo-anti nomalume nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi laba kawulalele lo muntu omemeza ngathi yakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile igama lami ngoprofessor ngewamkhiza ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngiyinsizwa ngiyashaya mina
ngiyivuma ufuna ukuprova futhi lokho wongifonela ngisendele location wothi hayi WhatsApp ngisendele location nginenduku ngivunyiwe ngazalela uphuma khona ngivunyiwe buza noma abani kalongo insizwa ethu uprofessor yapha umthetho bokutshela umlando so ngiyayazi indaba engane ehluphayo that is why ungeke ungididi angipoint ama-fingers mina okhule ehlupha mina ngikhule ngihlupha nje ngiyisa abantu bayangazi so if ever mina kube ngagcinele idakamizweni njengoba babesho ukuthi uyophelela emajele uyophelela idakamizweni ngabe akekho ngimsola ngoba babengitshelile uma ngathiwa ngithola ithuba elinjengaleli lokuthi ngikhulume nabantu ngingakhuluma indaba mhlawumbe engathatha 24 hours zonke ukuze ongilandelayo angayenzi lento hayi ukuthi nginike ithuba elinjengaleli ngifike ngilichamele manje inkinga yethu ukuthi nabantu abamnyama sikholwa ngokubona into umuntu mangabisale kodwa into akayibona umuntu ibona ngoba nakhe isiyenzeke kuyena himself kulungile kodwa mawutsheliwe khona utsheliwe kodwa ungabe nendawo uthi hayi ukholwa ngokwento engisho ukuthi ukholwa ngokubona into uyayenza into ubone ukuthi lento oyenzayo izokuphokophelisela endaweni ukuthi kodwa still ukwenze ukholwa ngokubona ke lokho ufuna ukuba uSamson ukholwa ngokubona into izenzeka kuwena kuyimanqa umqondo usubuya kanti sekulate ungathina enganeni yakho nje lama seconds asela ngasho ngithi kosami labe khona bonke nje nosiphe noyingane zosibami ngiyacela ngoba ngangibatshela ngikade ngisekhaya futhi ngangibatshela nakhona ukuthi ngicela banga lokuthi kwakwayi nje kwakwayi ungawubhemi kwakwayi ngoba lokho kuzokuphophela end up usungena ema-drugsini kwaqala nje ukubhema oyingane akukho right because egcineni uzobhema ekubhemeni kwakho ulala la ulala khona end up mhlawumbe uyaresha uyintombazane umfana ngisho abafana-ke bayaresha ngisho abafana futhi manje akusaresha amantombazane kuphela yabo so umuntu akazama ukuthi ahoxise ukwenza kwakhe ungayiphathi uzama ukuthi uvume ukutshelwa muyingane vuma ukutshelwa kahle yabo ungafuni ukuyiphatha wena ngoba lento ukuthi ufuna ukuyiphatha wena egcineni uba nenkinga ngempela ngoba into ukuyenza into uyitshela ukuthi uyazi ngaleso sikhathi yabo so uthi umuntu ongaphezulu kwakho uyakutshela kodwa wena uzokwenza njani uzothi hayi uyangihlanyela lo uyangidakela lo cabanga ukuthi mina ngeke ngenze into ukuthi ngoba nakho hoye sesadlula isikhathi sakho nawe nama ungixolela isikhathi sami manje kanti leyo nto izohamba mbikunikeza inkinga umuntu omdala mangabe ngisho kuthiwa umama noma ugogo noma ubani lo naye ekhaya mulalele ngamasibomu because ikusasa lakho leli ikusasa lakho utholile ezandleni zakho umuntu yabo uphila nabantu zama ukuthi uphisane nabantu ukuze ukwazi usukhule ube right ube nekusasa elihle siyabonga